Dobrodošli u novu epizodu u kojoj ćemo da testiramo nove proizvode koji su nam stigli sa sajta Banggood. Ja se izvinjavam što sam malo zapušen zbog alergije, ali videoklip nije izašao oko 14 ili 15 dana, tako da stvarno sam morao da snimim ovaj video, a verujem da i vas zanima šta se nalazi unutra. Još jedna dobra stvar je što ćemo pola ovog paketa pokloniti vama i staviti na giveaway. Razmišljao sam da li da postavljam opet ovaj ceo studio i da snimamo na crnoj podlozi, ali onda sam se setio ovog ovde klipa koji smo bukvalno snimali na podu, on je prešao, evo vidite i vi koliko hiljada pregleda, tako da uštedit ću malo vremena sebi, a verujem da će vam se dopasti ovaj kadar. Evo nas tu i sad ćemo da otvorimo ovaj paket i mene isto zanima šta je sve unutra, koliko i vas. Pa ovo izgleda predobro. Očekivao sam malo više proizvoda, a ne samo ovaj jedan, ali dobro. U pitanju je ponovo akciona kamerica, kao što vidite. Ovaj put mnogo bolja od one prethodne koju smo dali na giveaway. Mi ćemo sada pregledamo sve šta se dobija u kutici. Na kraju ćemo da testiramo kameru, ocenimo je, a što se tiče giveawaya, ne brinite. Ajmo sada pregledamo šta se sve dobija u ovoj kutici. Uputstvo kao i uvek, što nećemo čitati. A ovo su neki dodaci i držači za kamericu. Čak smo dobili i rezervno staklo. Evo kako izgleda ova kamerica, znači evo ga ovdje model. Kada se izvadi iz ove kutice koja je vodootporna, to jest iz njene maske. Evo ovdje na ekranu oko mene se nalaze klipovi snimani sa SJ8R kamerom. Ova R verzija je malo slabija od verzije Plus i Pro, ali iskreno ja sam zadovoljan kvalitetom video snimanja. A sad se vraćamo dole da vidimo ove dodatke koje smo dobili uz kamericu, da vidimo koji zašto služi. Ok, ova stvarčica ovdje, to je rezervno staklo, u slučaju da nam se pokvari ova kutica koja je vodootporna. Na drugom mjestu nam je ovaj deo. Njega ćemo već da izvadimo. Mislim da to služi za biciklo. Ovaj ovdje deo se odšrafi i trebalo bi da se ubaci ovdje, kao što vidite. Međutim, ovako ne možemo da okačimo na biciklo nikako, jer snimat ćemo sve naopačke. Tako da rešenje su ovi dodatni delići. Sve što treba da uradimo jeste da između kamerice i ovog dela za biciklo dodamo i ovaj mali delić. I posljednji dodatak je ovaj koji verovatno najbolje može da posluži u koliš. Nakačimo kameru na ovo, a zatim odlepimo crveni deo i zalepimo držač na staklo ili neki drugi deo u autu koji nam odgovara. Kada smo napunili našu kamericu, možemo i da je okrenemo. Evo ovdje sa strane imate dugme. Na ovo ovdje dugme počinje snimanje. Evo da testiramo, da vidimo da li se to radi. Please insert. Mislim da je ovo ovdje mjesto za karticu. Mi ne možemo počnemo snimanje bez nje. Provjerit ću da nije negdje ovdje u kutiji. Nigde u kutiji se ne nalazi kartica koja vjerojatno treba da stoji ovdje. Tako da ništa od testiranja ove kamere. Video ćemo iskoristiti barem kao giveaway da poklonimo vama ovakva dva mikrofona i ovakva dva čitača USB kartice. Ta 4 poklona će ljudi iz Banggooda vama poslati, a sve što treba da uradite jeste da lajkujete ovu njihovu stranicu, da ostavite bilo koji komentar ispod ovog videoklipa. U narednom klipu koji će izaći za 2-3 dana ću objaviti 4 dobitnika. Srećno svima, što se tiče ove ovdje kamerice, ne možemo dati ocenu jer nismo je ni testirali. Tako da sačekat ću da stigne kartica i da možemo da uradimo test napolju.